Vhulwadze ha COVID-19 ho sia mubiki vho Tsidi Muilwa vha tshi fhelelwa nga mushumo wavho wa u bika. Vho Muilwa ndi muṅwe wa vhadzulapo vha Omonde View vhane vha ḓitika nga mabepha mahulwane ane a farelwa luvhanḓeni lwa FNB uri vha kone u ḓiwanela zwiṱukuṱuku. Vha ri khuvhangano ya lushaka ya ḽihoro ḽa ANC ya vhu-55 ine ya khou ḓo thoma matshelo nga ḽavhuṱanu fhaḽa Nasrec hune a tou vha munangoni wa nnḓu yavho i ḓo thusa u takula bindu ḽavho ḽa u bika. The party on its own but provide more security whereby we are safe in terms of how to there are police around you, around your container, your cheletenyana where it's saying it's safe. Afha khuvhanganoni iyi hu khou ḓo khethiwa miraḓo ya 10 vha komiti ya lushaka ya u shuma ha khethiwa vharangaphanḓa vha rathi vhahulwane vha ḽihoro vhane vha katela vhona president wa ḽihoro. Vhadzulapo vha afha Omonde View vha khou itela khulelo vhurumelwa ḽihoro ḽa ANC vhune a ḓo dzhenela khuvhangano iyi uri vhuhumbulele vhadzulapo vha sinaho mishumo. We saw an opportunity, especially with our SMMEs, youth, women, and community at large. They could come here, sell. We have demarcated different stalls. They can sell from clothing, food, whatsoever they want to sell. Khuvhangano ya maḓuvha maṱanu oṱhe I ḓo swika magumoni nga ḽavhuvhili ḽa vhege I ḓaho.